Знахтелик хешта базунгот на бастер саугат саути макум кум эфир информацион равах дабун студии габарат Ирина Райдян улсы бір тайрағ да сайрағ дәрте матыл. Фынтаз азыqa qanınsına Respublikaya arıntı, abunsa profesyonalun bərək bunnisan qanıns arıngarud slujba gəncitim. Skutsak səvin sardvagun farsıtı, əmbalun vaqmakun səvin zbira fatirun xəzərtdə rəstə, əmə zəxibin kommunikasitə. Ziməgnə xəxtı çox nəvadzı, mitvardı festivagan transkamı fəndag, əxqədir səvzəni səvinə. На информацион равағдырайдай зістен фідуқы қабарайд. Схинвалы сәсардай ахицанысты хусари рыстоны әнәнір зинатқа қаннады фарсты тәфадал Россия Федерации нафәгәнәк игіргал, ама ясардым бал. Ніртәкке асықытта қарабарәккәнін ылкусын збаратқа қана гурганта. Зіндгунд медик профессор игіргал на республикая көста дуаминық сәрдәсәм азай фәстәмі, ама реформа вақта әнәнір зинатқа қаннады габазы. Дартарканам информацион равахт. Афтиякта кайфа фылдарыстауы комитеті амбалун көсті фестивек. На пацахады сархлаваджы ардыгай баны санырсет қалун тамафиттун тыфадыл комитеті көсті варцак тенденции. Комитеті сархлавагдар бузны жыны хаста захта президентан, ама ламбінагар зырта садарттары архайды перспективатыл. Հացավգազ qalon թամաֆիտոն թվադլ կամիտետ պատսախադոն բյուջետ մա əftiyək təbəxasta 2 milyard ıxsayduva milyon assa da duvan ırtamin sumay fıldar. Duva ministasam azma borgayavi fıldaru çıpardas milyon fondsa da çıpar min suma. Komiteti sardarını xastam gaskafiton tınımatsva fıldar qalon ta alıxostaydar. Крупнейшими налогоплательщиками, расположенными на территории Республики Южная Осетия, в 2019 году являлись общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Ставрополь». Мобилизовано в государственный бюджет 283 миллиона 432 тысячи рублей. Закрыто акционерное общество «Остелеком», который выплатил в бюджету 89 миллионов 921 тысяча рублей. И РГУ «Дорикспострой» 27 миллионов 396 тысяч. Կացտը Վադիմ Սարմոգունդ Ղուստարդազդախ տախամ ու նավվատամ կացը տարայս տրսդստը նա Ռեսպուբլիկա տերիտորիլ ալախոզոն կուստտաչիա խաստկանվացը фасарайнок амбастакты тахай. Улучшение администрирования налогов, касаемых трудовых мигрантов. Если в 2018 году всего было собрано нами 300 тысяч рублей, то в текущем 2019 году с трудовых мигрантов было мобилизовано 7 миллионов 200 тысяч рублей. Պատսախադը սարղլավակ բանուսան կոտա կամիտետը կոստը վարծակ տենդենցի ավտիակ տակայվա ֆլդարստը բյուջետ մա ոյ ու qalon տամաֆիտոն të կամիտետը ամբալուն կոստը ֆաստիվակ. Պիբլտ Անատոլի կամիտետը սարդարան բոխած կոտացամայլան բնագայ արքասույ qalon տաչինա ֆիդը ոծը ամբաստակ të форстма. Непонятно, как это так, что фактически 63% юридических лиц и 61% индивидуальных или как без образования юридического лица не платят налоги. Для меня это большой вопрос. И тут, конечно же, не могу не поручить вам, чтобы вы проанализировали, что такое эти 63 и 61%. Изучили, объективные это причины, субъективные это причины. Получается, что сотрудник налоговой службы по большому счету должен быть помощником предпринимателя. Президент Бонусон Кутазахгаяневсис Республикай бюджет дартар ахаст кайцавзан амбалун агдавай, ама патса хадан ябун кайвзан бюджетун фараста амбастакты социалун домантан хорцканен. У государства много социальных обязательств. Очень много социальных обязательств. И эти социальные обязательства государство ни в коем случае не сможет выполнить, если не будут доходы в бюджет государства. Կացտը Վադիմ բուզնեջնը խաստը զաղտանա պատսախադը սրղլավագան սակոստանցն համբալուն արխկայս կոտտա ամասննոգ բաստը խայ կուսնը ֆադատ կայ իս ոյթը խայ սրան արաստրսդստը ապատ ուավարտադար կուսնան. Կոբոստագնդա գուզետատը սարմատ կուսրատը տամիрлան ինվարմացիոն ռավախտ, աբուն.
Fantazası dergi xəstəkənin vazıqcın xəstəqanın Respublikaya arəntəm. Abunsa profesionalun bərək bunnisan kənin nəbəstə arəngarun slujbə əfsəttüntə. Udunay alçider rasavı qabatır zinadı ma xəstun əfsərm zinadı skula. Məsənsə bərək bunnisətən arfəyn xəstə zaxta kudnə Respublikaya kuxtəlvəqat aftənəysən qurtdır. Abun seberek bun nisan kenin sağ mاده مکتکت ستیم باستون پادسخادون آرنه اداستیناد نره رستجارن قاقنج تصورس یا گالیگا تیم فلدر کنن سکاچنم گرت خستون تردیسیتم وازق جن سلوجبن و آورته و دونیو زردیونسته سه آرد باخردل اما تسکم جنه خست کنن سپد برنوم میسیته در هارن قاقنج تن سپروفیسیونالون برک بونستن آرفراکوت تا ریسپوبلیکای پریزیدنت بیبل تاناتولی هارفه فستک باکاس ریسپوبلیکای پادسخادون اداستیناد کمیتیت سردار الیک شیران. Открывая наше совещание, я хотел бы начать его с поздравления президента и зачитать приветственный адрес президента Республики Южная Осетия Анатольевича Любилова. Уважаемый Валерий Мурадович, уважаемые коллеги, дорогие пограничники, сердечно поздравляю вас и весь коллектив пограничной службы Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия с 15-летием со дня образования. С давних времен охрана рубежей Отечества считалась делом особо отчетным и ответственным, которое доверялось только лучшим воинам. Именно пограничники принимают на себя первый удар врага, не щадя своих жизней ради свободы и независимости над своей родиной. Комитет государственной безопасности играет важную роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета нашей республики. Благодаря бдительности, профессионализму и уровню подготовки военнослужащие пограничной службы Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия с честью справляются с поставленными задачами, эффективно решают задачи по противодействию иностранным разведкам и отражению провокаций на территории Республики Южная Осетия. دومی فنزم آزرت که فیورال خساری رستون پریزیدنت بارامد مگسکا پادسخادون اداسینا ده کمیتیت سکوندار استرسد آرنگرون سلوشبم نوکسار از گویدم سال وردرد سدست وازق جن خسته نه ریسپوبلیک آرنتای اکانومیکون اما آرنگرون زونه اندرد سمدیست قاقنن آرن السلوشبه کنن و قباطر زیناده اما خستون افسمر زیناده سکولان کتس افزارن کنه رای گرن بستم سرما گوند آخاست رازنگارد کنه خستون خس اخست کنم خساری رستون آرنگرون به افسدتون تستر خواهی باورد با خواست دوامین استماز گرزستون آگریسین نخکرد راتون قطاقمم پادسخادون تیراریزم پالیتیکا آیوارس کنم کسی خساری رستون نخمه واختا گرزستون خیتسواد بازر تستیلات سوتسیت ماریان خریبات آرنولد اینفارماسیون را وقت آبون Sakvesta xəstəkənin sərvilbunun rejimi. Transkamıfəndagıl ədazdinat baqaqənin nisanın sərmagun slujbə tırdəgəy əppətlər arasısı falavalvat konovertə ministrad vəttər fəzəxsı balsətdə mitvardı festivəgən fəndagıl səvin təssak kəvəzənis. Yə vavır təxəyün bəstundər ərazurзənis nə atxa səktəbil telvira. ترانسکام فنداگلسی خوره فستما انقل مکسانیس بیره رستکچیا خستن آخمستر میتوردما ویت خینا فیقوسن کتو ریسپوبلیک ولوت کن وارت مینیستراده آخم اینفارماسی مینیستراده کوشتن فیقوسن کتو ستسگات ایرستوینا گالیگته ستر میتورد آخستن کری کرومه اما وی فستیوگن تاسو زیتر تسونیدر آفتمای ترانسکام فنداگ گنانی سما اخگدرسا ابرگ رستگما ترانسکام فنداگ خختل کیتساو مگسکا وارگنانی سما فیوا آل ساخاتدر و مگسکا تسگات ایرستومه انا آیرغ в قطعت تخیچیتسه ستای республикан اتیچی آخر کنه فتو студентان خزدارو آفون سفندا گلاتسون. Конечно, работы на дороге будут вестись, но есть, конечно, опасения, что большой снегопад вызовет сход лавин, в связи с чем очень вероятно закрытие Транскавказской магистрали. Поэтому мы обращаемся ко всем жителям Южной Осетии, у кого есть билеты на самолет, студенты, больные, которые собираются выезжать в Российскую Федерацию, им все-таки воспользоваться этой возможностью и выехать пораньше, вовремя, чтобы у них не пропали билеты и не возникли у них затруднения. На республике ولوت کن وارت مینیستراد کوشته اپن زوخای سقوزدارنز آفتاماگیسترال وارما اما نره رستج فنداگون службата ساکست اخست کننز ارول بونون رژیمه سمای خوستاری رستون ورسی فدراسی متسیونک فنداگ بدده ول اداستینات خاقت سوا На нашей стороне, да, мы, конечно, все отслеживаем, работы ведутся. Все-таки все аварийные лавиноопасные участки у нас обозначены, за ними ведется мониторинг. Но на сегодняшний момент у нас пока все нормально, у нас не было такого обильного снегопада. Хотя посмотрим вот на этой неделе, вот по прогнозу в горах и Южной, и Северной Осетии планируется обильный снегопад.
Tıbıl televira bagatazi stattatı zarina informasyon ravakt abun. İrun adamın xməginətsidə amətdək tenomalrav dəstvi arassavi informasiya mə məxorə patsağadun komiteti mə informasyon agenta Teresi Qəpbərisəy banısan kənən qəvə ivğud nusə doğunəm astı tragikon savtı fədil nə respublikaya azı dərğə vaxt kəysəvcistə alığızun məsəni mazaltda. Məsələn, az fəlgətdən Respublikaya vaxtçavcıstı alığızın mazaltda. Min farastada dövənəm azı xusari rəstonu adamın xməgürdüstün cıginosid rasit, uğul sədə azı kəyə xəstkənə, bu ifədəl informasiya məmə xurıpat saxadun komitetəmə informasyon agent adres, əmbərdkənən saçı tragikon savta kəvəl bondəftuy, vəca dəyməkdə xozistətəm. У нас мало фотоматериала и видеоматериала. Скорее всего, такие материалы были у грузинской стороны, но, соответственно, лидеры карательных экспедиций забрали их с собой во Францию, в своих архивах, и они были уничтожены. Мы подумали, что было бы хорошо сделать фотовыставку лиц столетней давности, которые так или иначе соприкасались с геноцидом, так или иначе они были участниками, точнее, жертвами гонений. Xozistətər bu xəsən qəbə informasiya məmə xurıpat saxadun komitet məkənə ta informasyon agent adresmə. Qam təamistəstə atsaz fıtsəgəm mayung. Мы окунаемся в прошлый век через эту фотовыставку. И было бы замечательно, если бы те правнуки, сегодняшние наши с вами соотечественники, когда будут приносить фотографии, приносили подписи к ним, да, кто это, фамилия, имя, отчество, может, село. Прекрасно, если эти фотографии будут сделаны на фоне домовладения в селе, то есть предметы быта, которыми тогда пользовались, если они тоже будут на фоне, тоже замечательно. И мы потом планируем эти фотографии оцифровать. Естественно, мы их возвращаем обратно людям, которые их принесли, с большой благодарностью. Оцифруем и в хорошем качестве распечатаем и сделаем фотовыставку. Мне кажется, это будет интересно. То есть провести, чем больше фотографий принесут, тем обширнее и разнообразнее будет эта выставка. Цехозистətərəm бірtkənoi udun bındurər vərzəstəmin farastada dövənəm azı İrun o dəmənəx məginatı dəmət təktənumal organizasyon çırafdastır səbzən vəmən. Цотите Марианна Кокойта Александр, информацион равахт абун. Sadekka yuvars sevens problemun farstete. Negurete bire rette kommunikasyon xizekte bintune zella guaver mekayrsıdıstı o megeske sercete derevzarın stığzinat. Nerguret administrasiye bahas megeske patsaxadun unitarun kustu advada kanalı kuşu terevneltu ise rayvımme. İsteyma ambelun wagmekun sevens bire fatirun xizerttiresteder. Arajcı tarixayt binatefite navat xisegutta taluna. Zaroнд kommunikasyon xizəkdən nöqtəy rayvene köstətə nəride gənsəvins vaqzal garon rayonət Sibirə valazıqun xəzərtəyiz udunəm. Hamarajətə even centralun dundix kənən xətəltə, əmə vəifəstə tabavnalzıstı xəzərtə duna iftun kənən köstətəm. Город Биралазгу Хазарты картата Харзора Савенс Пасахадун Унидарон Костат Вада канала Кушета Архайнц Захабенс коммуникацита Саве Удун Раивенел Ахам Костата Фароназма Абаргия Асазудун Боканзесте Филдар Растаджет Сидима Дун Ама канализации Хаталта Арцедесте Азалла Гваварма Ама Юсам Ара Харцед Аваритам Нрасы Костата Кофавой Ватсаржа Тамбира Барсайфин Сундарведзан Удун Тыңдар Тахсынко та канализации Вавар Вада канала Кушета Мабантыз Джиуты Алана Проспект Ама Сталин Венгл Дуаби Равалазгун Хазарты Ахам Костата Боканен Водоотведение, водоснабжение, взорвоварсты, мохваста хома бойдовое благоустройство розен. Же бокустам привокзальной площади два корпуса, дун тенгер взорвовари, дун кунарои вамад благоустройство и фаста найганано роз. Бочор ходистам шамай дундар подоттасканам шамай дундар ройван полностью привокзальной площади полностью фирваз. Схурбат аламабан санкота инвестицион программа ахаст кан фалгат макай qoма با کوسوی آستونگنس کامونیکاسیتا امباول نگما ارکنن و مصرای وی نکتای هپتاس کستم آراش تفند کننز آسمی ارفنالن. Na fototta kod tu bore udat ochichestam giroevngma. Bundarnanis dua korpusy vino. Na ближайшие два горив по помощи Хохомафам, нам погодные условия так вот положу кусом авто. Вот это Алена устат завер татат зарина информацию равагдабун.
Автотранспорт սկարն բարգը խատը նոքոս, վանդաջыз մալդը դասինադը վադել զակոմասը իվնզինը տախ աստրծդ վի բնդուրել շոֆրտան լավերց սավնս նրը կունդ պլաստիկուն կարտաթը։ Նրը əmma նոքոզը բարգը խատıq սənսը խիսենզինադի սոմըցմ դիսկոտը նավաց խսəkte դեթրոզը։ Na Respublika şoförten fadat fazın dafta transporta skarana fadil borga khat faivenan nok khozagdattan raydattoy Respublika khusari rastona zagonma even zinatta bokhastana fadil Автотранспорт скаране бары нок хозга хатта кад ивгот кори карун райдатtoy даттан ва дар подса хадун автоинспекции кабинетте амберткане бирадам ин бастактай бират as фанд котtoy kudganalis авто тохтар са документта райвен автотранспортун фарасты хисаутtan даттан райдатtoy нереккун пайда канынан ансон дар چیو آخام پلاستیکون کارداتم کتسه فستیس شوفر تتخای ابت انما قواگ информации. Старые водительские удостоверения, они были на бумажной основе, а новые это пластиковые, которые соответствуют российским стандартам. Автотранспорт скаране барга خط نوکخوز آرسترسد فنداجز ملده اداسیناد فدل زاکون متس ایون زینت تخواسترسد و دون بندورل کتست ریسپوبلیکای پارلامنت سفیدار کوتا دوامین اخسردسم آزم فلا آسه ایون زینت تبینون کنن رایدت توی نرمایرن نوکخوز بارگا خط و می رازمکمای پایدا کوتوی و می خیسن کنه امایم خواست که ارسدست شوفرن ساخم کاتگوری تلوردرسد ویت خی زوننتم پلاستیکون کارتن این نردگای فارس استرسد شوفران اسکارن بار ساخم автотранспортун фарастанис ویفدل بلوردگاننتم نوک خوز بارگا خط رایسن کنه سبایی و نقطاگ نفایفتا автотранспорт اسکارن تخی داکومنت رایسن کیفند ودون کد نرونگ افتنردر قوام کاست فوی افتاسقولا کسه و ونات کنه پاتسا خادون اونیورسیتیت بندورل اما امبالون فالورانتا راتن فسته ودونن لوردر سوزن автотранспорт اسکارن فدل بارگا خط یا بایی ونندر وادی ساگنیتس قوم انما قواگو медицинун комисс рассамын, ама подса хадун пошлина бафиден. Необходимо собрать перечень необходимых документов. Это оплата госпошлины в размере 800 рублей. Необходимо паспорт Республики Южная Осетия, старое водительское удостоверение. Фотографируют на месте, уже фотографии не надо приносить с собой. Самай шофертан انسون دروا ویت خی آلس پروسیدورا فخومتک در کتوی ساسکنانی سوی برس یا داکومنت تبایی ون کیفند و دون آلس قطاکس خست کننن با قوانس یو ساخات برس. تدیت روزا کدزی تازمت اینفارماسون را وقت آبون. اینفارماسون را در ترکنن سپورت خبرته. Նալցեցջը ուաղսըտ աստեսազոն կավլսը ուդուն խսեն Սեգատ Կավկազը ֆիդերալուն զոլդե չեմպիոնատ ստոլը տենիսեի չժըթը խսեն կամանդուն երստը Սեգատ երստոն ալանիը ըմբրդգուն բացախստա արտեկակ բնատ կամանդը ընտստ մաստր խայ բավարդ բախաստախուսեր երստույնակ տենիսիստկը կուկույթը ամանդը բրոնզը մայդան թերամբուլը նկաստը երստոնը մինևերտեր թե իվը խղդեի ֆավալախիստը Դաղստանը ըմբրդգունդլ երստեմ կուկույթը ամանդը բասատտեկոտու յուտ Միրյան ըմհավալըթը Իրինը Ama vakarun batene bazunga kendistem sıparen fevrali nebeste bundgade berekkenen time. Znavr rayonne ve Zenis asas bungadmit veldev qarmat buner taxsa ve 4 gradusa wazal asas ve Zenis rayonu dermit veldev qarmat bunayno lxsa ve 2 gradusa wazal axam bungadu Zenis quaysayder veldev qarmat bunay ve xsa ve 10 gradusa wazal Leningor rayonu der ivga asas veldev qarmat bunaydo ve xsa ve 2 gradusa wazal Ivga Zenis na Respublika stolica Tskhinvalı der veldev qarmat bunaydo ve xsa ve 4 gradusa wazal Ахам бедестене информацион службе басатте гондырмажы таалыбун дерне сар 12 хурс хабар тефаде малне радон фейм балдме эфира.